namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hi, thank you. Tell us woman man. I need drink a dummy John. Yeah, so of course I'm to take a link also go Mr. Post and also several Prince Rhangani, of course, in relation to project ya hlavusikiza. So how hinkuna swi tiva kuna project of course ya hlavu yi nga huma ya Cerebos. So loko hi fika hi langutisa that project hi fika hi kuma ku ka track number 2 ku na risimu ro a va twalangi and risimu leriya loko se hi ri langutiseni laha hi fike hi swi kuma ku bifiwa hosi ngoma Mr. Post ma yi kuma na mhaka leyi already a endleni yena hi video already yi kona tani kha ni vekela link on top comment. So loko hi fika hi cheka that track hi fike hi kuma ku na several Prince Rhangani yi kona, of course yi tlhe yi fika yi yimbelela laha yi a mi swaswariseni ka va Joe mi nga beli nsele Mayengani, a mi swaswariseni ka va Joe mi nga beli nsele Mayengani. So several Prince Rhangani of course yi fike yi nghena yi yimbelela ka a beef song against Mr. So leswi mi fike mi va mi swi tsundzuka i ku hosi ngove di tshame di nyika several Prince Rhangani a warning hi ti 23 ta November 2023 ka video leyi ta khe hi pfula la mi twa ku a dyi te yini. So swara loko yi la ku vona ku njhani swara hi la ta ku va nga yi teki onge swara kahle laha mutini loya wa ka vasesi yi katsakatseni kwala ka sweswo hi khomi nga ta ni vona ku ntukulu wa Jehovha na Satani n'wana tin'wana. So laha hosi ngove a vulavula in relation to what the beef songs. So hosi ngove kahle kahle to be specific i nyike warning ka several Prince Rhangani ku yi nga tinghenelerisi ka the beef mara i pfumerile ku Beli Mayengani na Dr. Joe Shiremani va nga n'wi beef a nga na mhaka na swona as long ku va ku ri beef stew ku hi yena ku nga ri beef leyo tika ku ri ya light. However in terms of several Prince Rhangani a fanele kombisa ku yi nga ngheneleli at all ka beef. Okay, and loko hi langutisa ka album ya Dr. Joe Shiremani several Prince Rhangani xi kombela ku maybe a yi xi landzelerinyana hi ku ka track 1 yo a swi bi a yi nga ri kona laha hi ku track leyi a yi ri clear leyi ku yi ya ka hosi ngove yi fike yi nghena ka the track yo va lumbalumbana. So track leyi yi tumbelatumbele ngopfu lala ntiyiso ni sure ku na hosi ngove a nga swi twangi laha ku i beefiwini video yi kona already na yona hi endleni ni ta vekela link on top comment a ni tshembi no hi swi twini ku hosi ngove ni sure ku dio yo yingisela kan'we hi switlipani swo divhela ti tshika vhele mi ku dyona leri a va chayi swona sure ku a nga swi twangi mara this time around ka leyi a va twalangi swi clear na yena hosi ngove ta kha swi twi. So a redzi guys a redzi yi ngo hetela yi nga changi kahle ku hi sayitela hosi ngove because a wone several Prince Rhangani ku yi nga n'wi beef because lowa n'wana luya wa swara i teke sweswi wa mina ni ngo n'wi beef a lava ku tisa sweswi wa mina hikuva a teke sweswi wa mina a vuya futhi a ta teka sweswi wa mina straight. As you have heard it there. So hosi ngove in overall a fika kombisa ku several Prince Rhangani of course yi sungule yi teka sesi wa yena lowun'wana ku nga Xongi Rhangani and then yi tlhe yi tekana na that sister ya hosi ngove straight kusuka kwale ka ngove. So and then of course a ya tlha kombisa ku several Prince Rhangani yi nga tinghenelerisi ka beef hi timhaka ta sweswo hi ku yi teke sesi wa yona hosi ngove in overall leswi nga fika swi endleka. So several Prince Rhangani of course yi fike yi na yona yi nghena ka a va twalangi so a redzi swi ta hi hosi ngove swi endla yena a nga vi na issue na swona mara mina ni ta ni ta report-a leswi yena a nga tshama a swi vula a swi kombisa against several Prince Rhangani. Ni na message aka n'wina mi nga yangiki makaya ma swi tiva ku loko mi tshama a Joni mi nga yi kaya ku na vanhu lava va nga waste mali va ya xava swifula ku va ta mi copa hi swona le kaya n'we mi tshama la Joni mi nga yi kaya va waste mali mahala. Ma swi tiva ku xifula xi durha njhani munhu a xi xavini a xi order xifula van'wani kusukela hi January February na March leyi a ri ku hlengeleteni ka mali ya xifula a fika a xi veka gedeni ya wena we tshama la yi nga yi kaya mi va ndle nsele mi nga ha phindi timhaka teto.